Evia yela akima myako maleile ni twikite evia yela ya vata muno mwakoni omonde wachuma wa miongwele na mwanza masomo metuthuria tutane nundu ngai no tunyuvite twethe wa monda wake wa misabibu na akatunyuva kuungamia monda usu nikana tutethie wia usu nesa twenda mboya ila yeta muwa ngai vakuve na ito no mubaka twiyumye vyo tuikamubaluche ngai ula utunyuvite otondu wa umae maito mekie ebinda imwe naendie soko kuthoa matunda niende kutembea itani nisakuwe matunda ala maseo mwanake umwe ambitie na kithito muno ambia thoa makwa ni maseo ndukandie ou na kwa nona me matheu na natho mabela vukwake ila nabikie musye na asengie muno ivela yambe ya iyo no sayingi na yingi nethia no undu umwe mwanake usu ambalukilie muno kubaluka ni kuthea itheo wa mustali na kwiwo ngai no seng'agwa nithie na akasya wikwatio na ito ila twamubalucha isomo ni yambe ila ni ngelekanio ya munda wa misabibu ninge wa ebithite isomo ina nthini wayo ngai eweta yulu wa wendo na usubio wake kwa yuta amunyuvie ta chuma chake cha itho na ta munda wake wendete na amusubia nesa indi ekite ou ngai atubiwe kuseiwa nzabibu singati pandu ba nzabibu sie moyo etelete ulungalu ethia kau etelete ula wailu ethia kithoko na kio vewo na kwitu vailiata kaingi tunenga mwendo witu umuango vandu va wendo utulu vandu va kithito uvuku vandu va utheu wango ebinda yenthi yuswite kithoko nza itomo unyamanyo kwaiwa ni nyumba cia ukoma ulusani utumi wa siendu nai twakwatisye kusubia siendu kute kusubia andu no twikenesa na ngai enda twikenesa pandu ba kwika wailu ngai ona kithoko na bandu ba ulungalu ayona kiyo cha nyamanyi ithieta monda wa mwiai twikulie kana twimubalucha ngai yo ingi kikundi cha Rotary kimitalatala ya nzia inya cia kuthima mwikalo museo wa kimwene na kiwiani na indilikana cia abilivi kilungu cha kana musoa wa nyanya iulu wa maundu ala makusoaniwa nzia isu nisio ni undu waguo kila umwe ni munenge uguo wake undu usu no kwailia wendo museo na kululumilia ndu undu no utethia onthe ala mevo vaulo etuthuthia tuike makie nundu twekala bakubi na mwiai kwa mboya muguo wake ula bitukite umanyi wonthe ukasubia ngo situ muthia eweta maundu ala ngai wenda tuswanie na twikae twikuonthi maundu ala maguo mateuthio eku ala manenge twenda ya tumaswanie ala mailu ni ula ukosana na ulungalu wa ngai ala matheu ni ala matendo no makwendesya na mengu manzeo kaingi tuikulasya kana undu ni waguo tukulasya no tonyeka na wituma ni wata aingi twenda kanisa kuiva ikoni ya kithayo ya kila wachumwa na kwiwa ngai yo bamwe na ito na tiko bindesya uwo ula windini wa maandiko matheu vaulo enda twika maundu ala tuvuaniwe maandiko ni mangai ula unengana muguo akethia bamwe na ito ta isomo yambe ubo musio ni ulu wa munda wa misabibu ngelekanio nino Yesu enda
na enenania na athembi anene na atumia maikalu nikana meke ula wailu mbe wa metho ma mwiai nivo wonanisye abalisi na andiki ta athukumi athuku na athavu ala mendie kung'uthula mwene monda ikuli omonthi ni athukumi asu malungwa monda wanengiwe uu uvo museo wa omonthi ni akakomboethia monda usu wa misabibu kwa aimi angi ala makamunenga kilungu kila chake cha ngetha ivinda ila yailite abalisi na nyanya emo mali uvo wa museo watwaiwe andu mamba ingi isomo ii yetutabia uwa wa vata iulu wa Ngai na undu wikalanasya na andu make mbee Ngai ni mulau na ni muikiku keli umisyo na anengae kila mundu uwe wake ngelekanio ino imalilikania abalisi kana moai athani na nome wa mwana wa Ngai Yesu utuya ula wanewe aimi mambe ni ukanio kwitu aimi alaeu nondu ula unengetwe nyingi ikendeka kuma kwake keli kila umwe waitu no katunga utalo wa mawia make kwa mwiai ila twabinya ala onzu nja anini maitu ala twaile kusubia ila twalea kunenga mundu ugo wake ila twaliula ugo twautua uvongo ila twathatiangi na kumaisya pandu ba kumatanithia twithiawa twamuvalucha Ngai muthia Yesu asya ivia yila akima myako maleile nitwikite ivia yila ya vata muno mwakoni undu watabia abalisi nowo ukututabia maleile Kristo mwana wa mwene monda na mamua mayitalithia monda witwika wo na kiumona takimauna chatwika wanangiko wo kwitikila Yesu tamwiai na mwana wa mwene monda thayo ni witu ni kwa vatavyo twamunenga mwanya mathayo ni maitu ala ni monda wa Ngai wa misabibu tukasya usya museo itunda iseo ila monda wa mbe utasya ino no nzia ila tukausua ni ulauo wa ndaia mailu mutheu wa kwendesya na wingu manzeo museo na ukathawa na kwa wikiku tuinengane utalo museo kwa mwiai kwa mavinda ala tumuvalukitie Ngai twina mwini wa sabule tumwesiwe mwiai wa monda wa thayo witu ame Ngai mwene utonyi wonthe tutunge twikale undu twailie nitukwisuva sisya kuma itune wone ame Ngai tutunge tuikaa kuweka ingi tuweke twikale thayo na tukautaiya